دم باش تماشاواران هجا جستوجوین دنگ امریکا و واشنگتن دیسا به برنامه کردویزیون ام به اکران özgür gün TV'dene به برنامه هفته ده ام راپورن جو واشنگتن و جو نشجعان مین کردستان جو تماشاواران هجا را پیشکش بکن تماشاواران هجا جو واشنگتن سلاو رئیس نونری تایبت یا نتوین یک بوی استفان دمستورا دگر شان ده حکمت سوریه لجنوی ده کمبو لی اپوزیسیون سوری کو عربستان سعودی پشتوانی دکه ده بیجه حتی ایریشن اسمانی روسیا و ایریشن حکمت سوریه نای روستان ام نکارن ده جیونا جنوی سیده آمده بن هفدم لگل جیونا اشتی جنوی سیده حکمت سوریه چندین دیورین باکور حلبی بدست خستنه ور خویادکه گوهرتنا سر ارده و باندورک لسر کار سیاسی لسوریه ده بکه هف کاری ما خالد فتح راپورتک تایبت لسر جیونا جنوی سیده آمده کر نونر تایبت یه نتوین اگرت استیوان دیمستورا دگل شاند حکومت سوری لجنیف دوی سهشنبه کمبو پشتی روژه که جهف دیتنا شاند اپوزیسیون سوری یا ناسیار به ناو کمیتا بلندا دانوستاندنان. روسیا حوالبند حکومت سوری لسرزار وزیر درو هلویستکان نرم درباره شاند اپوزیسیون نیشاندا. سرگئی لاوروف لدم سردان مرگاه عربیا یک گرتی قایل بول سربجداربونا نونرین گروپن که روسیا وان به تیروریست دبینه. их участие в личном качестве. بجداربوون وان وکه کس دشاند ریاض دا نمعناوی او وکوما بو امریکیان لوینا دیار کری که ام جیش الاسلام و احرار الشام وکه شریک نازدکین. لی بجداریا نونرین جیش الاسلام و احرار الشام ده دانوستاندن جنیو دا نبو ریگر بردم لشکر حکومت سوریا و بالافرین روسی اوین بتندی باکور حلب بمب باران دکن. اپوزیسیون سوری لجنیو دازانین او بجداریا ده دانوستاندنان دا ناکن حتی حکومت سوری ایرشن آسمانی را بگرد و لشکر حکومت سوری دور پیچ کرنا لسر باجران هل گرد لگور بریار جوات اولکاریا نتوین یک گرتی که اوک گفان بسر دانوستاندن جنیو سه دکه. We cannot decide right now on any political position. ام نکارنها بریاری لسر پرسکی سیاسی بدن کامه بمینن یان وکشن ام لورن ام نرام خواه بجید بکن هرچند نونر نتوین اگرتی استیفان دیمستورا دست پیکرنا فرمیا دانوستاندنان دوی سیشن به راگهان لیشاند حکومت سوریا وان جوینان به کمبون آماده کاری دبینه. جلسه مع المبعوث الخاص السيد ستيفان ديمستورا گل بریز دمستورا ما بحث گرینگیا و قوناغا آماده کاریان کرن درباره کان ام ددگل که دانوستاندن راستا و خوب بکین حتی انها ام نزانین کینه او شاندن و انرتیا اپوزیسیون سوری دکن. دگل وان هلویستن خرج آلی حکومت و اپوزیسیون سوری دانوستاندن دروشکا زحمت داد درباز دبن که هیویان بخوه ناگره. واقع على الأرض چه روش على سر عردی نهاتیه بجی کرن جالیا ما ام بهیوینه و جالیا رژیم وجی تنیتن باش بیک جاری تننه بو گهشتنا چاره سریه. جدا بریان دنابر آلیان رکبریا سوری جبری دانوستاندن جنیو سه دست پیکرن که هجماره که آلی و کسین دموکرات خواز و ساکولار و جوانا پیده جدانوستاندن جنیو هاتن دورخستن. نونر تایبتی سروک امریکا باراک اوباما بو کوالسیونا شر دجی داعش سردانا باجر کوبانه کر و دگل کار به دست کانتون درباره شر دجی چکدار داعش جوین پک اینان که هف سروک کانتون کوبانه انوار مستم بحثی رول کردان لپاشا روژا سوریا دا کرد. تکلین پارتین فیاده پارتیا شونی خواد دندر خسری دا دگره جگره سروک کار درباره امریکی را داین ستاندن و سردان نشاندن امریکی دوی آسه داجی او وک مساجه رولا پیشروجا سوری خسریات دموکراتیک یان ریوبریا خسریات دموکراتیک یان جی مسده و هزا سوری دموکراتیک و باندور اکتقای پری گرینگ هبه ده پیشروجا سوری دا. نبونا اجنده کارون بو شر دیجی تیرورم پکینان آشتی پاشاروجا سوریا و توایا دوری براوتاریه دبد. خالد فتاح دنگ امریکا. تماشاواران دلار ریاکسیون کردان جی دانوستاندن جنوب را تونده که اوه کرد نهاتنه و خواندن. لحین کرد دیجی دبیجن جماره که کرد جنوب نه دبن انکسه ده تمثیل کرد دادکن. نچگاه نمی کابل محمود بالی جالیان جدایان کردان پیوی که نیرین و ریاکسیون وان هین ببه. سیاستمداران کانتونا کوبانی لسر کنفرانس جنیو نیرین خواج بود دنگ امریکا دان. اندام انجمان ریوبر ای پی دا احمد شلبی دیار کرگو هیزن نونرتیا گل سوریا دکن نهاتن و خواندن جبو کنفرانسی.
ji bo wê jî li gor nêrîna wî konferans tu encam nagire ji bo çareseriyê. او کسی که لویر که رونشتیه و حتی او شانده خوی کجنه بخواد درخستیه او یا جی گور اجندات دولت ایهان اقلیمی یعنی امکانی بجنی دریا سعودی را دریا قطر دریا ترکی را ویا جی یعنی او شانده نکج هندری سوریه یان بریارا آگل سوریه یعنی جوی درکتیه واجی بچونا وانا جنیف نکن یعنی چاره سریا که ویاوی چه بکن Li alîkê din Encumana Niştimanî ya Kurd li Sûriye enekesê hat vexandin di nav hêzên opozisyona Sûriye de lê ne wek nûnerê gelê Kurd bi tevahî li Sûriye li gor rayedarên navdewletî. Abdu Alûş cîgerê enekesê li Kobanî da zanîngo Kurd beşdarin li konferansê lê ne li gor daxwaziya gelê Kurd de ji ber ku her du Encumanên Rojavayî Kurdistanê biryara wan neyeke. Li ser encamên konferansê Alûş dibîne gotu çareserî li Cenêve çê nabe. تجاری یعنی سوان چه انجمن اسلامی به چه غربی کردستان به اون تجاری یک بسری خوان نکنه بی از تمثیل کردان سدی صد دکم لی تمثیل بشکل که ام نکنه جیب داره بین والله کرد تیدا نباش دارن ده جنیف دا جبر کو کرد تیدا باش دارن لی کرد به کمکون و اونو به او کی سرکه کرد کی بوفد کی سرکه کتلاک یک تیدا نباش داره. Gelo İsa endamê parîgeha siyasî ya Partî Demokratîk Kurdî Sûrî li ser beşdariyên konferansa Cenêve dibêje ku ew ne nûnerê gelê Sûriye ne bi hemû pêkhateyên xwe ji ber ku ew dibin bandora dewletên herêmî dane. Ji bo wê jî ew dibîne ku wê konferans bê encam be. ê ku nûnerê pêkhatiyê Kurd cîhan tev û xelk tewayî dibêje ku nûnerê Kurdan lê ne beşdarin ya wek kesê ku rahiştî barê netewa xelkê Kurd barê kêşeya Rojavayê Kurdistan lê ne beşdarin nûnerê Rojava jî diyarin xuya dikin yani ew kesê ser erdê tekoşînê dikin ew kesên ku rêveberê xweser li dar xistî û karûberê xizmetê xelkê dikin ev nûnerê xelkê Rojava ne nûnerê xelkê Kurdin ev ne hazirin û em bêguman em wê serkeftinê jî di Cenêv sîsê de nabînin. Hêjaya gotinê ku metirsiyek li Rojavayê Kurdistanê çê bû ji ber ku nûnerên Xweseriya Demokratîk nehatin vexandin ji bo konferansa Cenêvê. Lê hinek rihetî çêbû piştî ku şandeyek siyasî û leşkerî ji aliyê Amerîka û Fransa û Brîtanya ve hatin Rojavayê Kurdistanê û bi rêveberiya Xweseriya Demokratîk re civiyan. Mahmud Balî Dengê Amerîka, Kobanî. Divan demin davî de gelek raport bela dibin ku Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê li bajarekê Rimelan ya Rojavaya Kurdistanê bingeheke esmanî ava dike. Berdevkê Qesedê terasil û bêyekê piştrast dike ji nûçegahên Meclîsî re zana Emer re. Hêza Sûriya Demokratîk li bajarokê Rimelanê balafirgehê hazir dike. Li gorî agahiyên gohatin belavkirin ji bo bikaranîna leşkerî be ji aliyê Amerîka di çarçoveya hevkariya Amerîkî bi hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê re di şerê li dijî Daişê. Amerîka ji aliyê xwe ve ev agahî piştrast nekir. Berdevkê Qesedê Talal Silo ji bo dengê Amerîka ferekirin û hazirkirinên balafirgehekê tekez kir. Lê bi armancên mirovahî ve girê da ji ber rewşa dorpêçkirinê ya Rojavayê Kurdistanê. تم التوسعة راح يتم التوسعة من 700 المهبط تبعه من 700 متر ل 1000. نها شونه داکتنا بالا فرانج 700 متر بو 1300 متر هاتیه فرکرن افنای واتیا کوه به بالا فرگه کا لشکری ام ددمن پیش دا و بالا فرگه ج بو ورگرتنا الیکارین مروواهی و جنوا اواکرنه بکار بینن جبر کو ام دور پیچکرینه ج علی ترکیه و داعش و همی آلیان و تر لسر عرضه لپیشمنینه لآلیدن بالافرگها قامشلو یا گو دبن کنترولا رژیما اسد دیه او جی بالافرگه که سویله و آگاهین هاتن بلافکرین گو روسیای بالافرین خوری جنگی لور بکارتینه و نها دبن کنترولا روسیای دیه و روسیای او آگاهی رد کرد. روزنامه‌وان کرد لباجار قامشلو جهاد درویش و آگاهی به پلانه که هریمی و گیره دیده و دبیجه. اویا یعنی ام لقامشلونه 2 کیلومتر دوری و بالافرگهینه تشتكي وساتني دبقو أواياجي بروباغندا بج دولتين هرمي لدردورامه قد خوازن في بدن بيش جبوغو خياب بو ديار ببقو كرد آلي قري روسيا يعني دفي هرمي ده لأف تشتكي دوري راستي بالافرين روسي لفي داري تونن بيش بچون ميداني وهفكاريا أمريكي لقل هيزن سوريا ديمقراطيك قسده بشر لديجي داعش ده بتايبت
حاضرکردنا اپراسیونا رزگارکردنا رقایه لگوری قصد افهمو سدمن گود پیشروج ده دباغو پارگه که امریکی لروجاوا هبه دماغو پیوستی به هبه. سابقا اجانا 3 شحنات من الذخيره. برای 3 دان جبل خانه جمره هاتن او به ریا پاراشوتان هاتن آویتن و دمین پیشتا رنگ رکفتنک دناو مده هبه که هلیکوپتر داکهون. امره لبرویه که ناگرن. امو امریکا ده هفکاریه که استراتیجی دینه. به شارزه بین و رنگ هلیکوپتر بین جبو دابید کرنا به دوین تایبتین شارزایان. افجی تشتکی نورماله ده پیوندی استراتیجیا مده لگل امریکا. فرماندار شریعی یپکی و قصد تکز دکن گرش هفکاریا هزینوان لگل امریکا ده آستکه پر بلنده و ده انجام آویده سرکفتن مزن لدیجی داعشه تین بدخسته. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو. برپرس مافی مروان نتوین یک بویو زعید رعد الحسین روژه دوشمه بانگل ترکیه کرکو و کلین سر ایداین گلکرن سیویلان بچک لهرمان کردال ترکیه بکه او راپورتا چگاه مخدجان فرقینه و هر وها روش باجرند بن قد خدا به هورا تماشا بکن. قدخه على سر سوریه دروژه 65 ده دومه حتی هفته یک بری قدخه على سر 6 تا خامبوله به بریار ولایت 5 تا خندنجی قدخه هات اعلان کرن نها لپازه تا خند سوریه 11 تا قدخه نه جبر شر و پپچونین گرانشی به هزاران مالبات سوریه کوچ دکن هفته یک در باز بوله دیمن امبار کرنه این رونشتوان سوریه هجید دومه تاوی گندان هجمار از سوریه 120,000 لیبوان قدخیان تی تخمین کرن که نیزی 30,000 کس جتاخین سوریه کوچ کرن. تونی خلق ما گو وی ظلمه وی حقارت گره خود جوان را نیله بیاد گو باشم بگی چه جا خورتی را نیله اشعالیه دنوا قدخال سر جزیره جی هند دومه 10 روزن بازا بریندار 30 کس لتاخا جودیه لجزیره اواهی اکتا آسمانه و لحبیه خلاص کرنینه حتی نها جوان 7 کس رجیان خوش دستان و نها جبر ایریشان تو آگاهی جبرینداران نایسندن رای دارد بشن او امبولانس دشنن لسکوان پکک ایریش دکن لی پارلمنترین هدف جد بشن هیزن اولکاری پیشتر تو هیزن چکدار لوی تاخینینن و تایبت رای دارد خوازن کو بریندار جور ساخ خلاص نبن جو آلی دنوا برپرس مافی مروان ای نتوین یک بوی زعید رعد الحسین روژه دوشمه بانگلو ترکیه کر کل سر ایده آین گلکرنا سویلین بیچک لجزیره لیکولین بکه هجای بیر خسنه اکو ده هفته بره دیمنین کامرامان تلویزیونا ایمجید اینترنت ده بلاو بو ده ویدیو یا رفیق تکین ده کمک سویل به آله سپی خویادکن او درمان جکولانان رادکن ده نابره ده وسایتک زرخی خویادکه او جور اف گروپ تنگل باران کرن روزنامه من تکین جی دوی ایریشی ده بریندار دبه لیب حال خوی بریندار جی دیمنان تومار دکه الحسین خما خواه لسر روشا روزنامه وان رفیق تکین جی دیار دکه که بالدک شینکو تکین دما کجنه خوشخانی درکه و ای بجزا کرنی را روب روب مینه به ایدایا که او اندام پککه لپشتی که تکین دو روز برش نخوشخانی درکت ایداین درباری وی دا جهات فاشخصن او جتوانین که روب رو مابو هات برات کرن خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد ریخستنا چاودری مافی مروان هیومن رایتس ووچ راپور آخوه یا سالانه لستانبول اشکره کر و دیده قالا کشین مافی مروان ل19 ولایت جهانی دکه هیومن رایتس ووچ بال دکشینک و رفشا مافی مروان ل ترکیه به تکچونا پیواجی آشتی بردوام خرافتر دبه و تونی توجی لهرمین کردان بلاو بویه چاودری مافی مروان دیار دکه که پارتی دستلاتر AKP گواشتن و اجقاندن سر مدیا و هبریکین خویجی دومینه ورنم وی راپورتی تماشا بکن
چاوداریya mafên mirovan ya cîhanê raporta xwe ya 2015 ya Tirkiye weşan û got destpêka 2015 rewşa mafên mirovan roj bi roj xirab dibe û di raportê de tê gotin piştî yekên mijdarê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan desthilatdarî xwe xurt kir û wê gavê bin pêxistina mafên mirovan zêde bûye. Berpirsê çavdariya mafên mirovan ya Tirkiye Emma Sinkerî web dibêje piştî pêvajoya aşitiyê Qut bû zordestiya li ser muxalefetê, çapemeniyê û mirovan zêde bûye. Ji dema hilbijartinên meha 11 ya ku ji serketina AKP ya Serok Recep Tayyip Erdogan bû, mafên mirovan li Tirkî gelek kêm bûye. Ev pêşketinên meha berê hemî diyar dikin ku Tirkiye bi ber hukmraniya yek alî ve bêtir diçe. Erdogan û AKP dixwazin desthelata cîbîcîkirinê kêm bikin. Ya herî mezin ew bû bi dawî anîna proseya aştiyê digel Kurdan û şkenandina medya. Nebûna dadweriya serbixwe rojan reş dîne beramberî Tirkiye. Di raporta çavdariyan mafên mirova da tê gotin ku ev rewşa ewlekarî bi giştî li cîhanê xirab bûye. Rewşa awarteya li rojhilata navîn bandorekî gelek nebaş li ser hemû cîhanê çêkiriye. Desthilatdarê çavdariya mafên mirovan Kenneth Roth dibêje çend hikûmetên cîhanê di vê rewşa xirab de gelek polîtîkayê nebaş anîne holê. And that has given rise Şerê li rojhilata navîn bi tundî zêde dibe. Vî şerî bandor li ser gelek welatan kiriye. Ne tenê Tirkiye, rewşa aramiyê li cîhanê hemî xirab bûye. Zordestiya li ser çapemeniyê li seranserî cîhanê zêde bûye. Hikûmetên bi desthilata yekalî zêde dibin. Ev jî mafê mirovan gelekî dixeme tirsiyê. Bi taybetî li Tirkiye, akademisyan, rewşenbîr û rojnamevan ji bo azadiya ramanê tên bin çavkirin. Bi rastî Tirkiye de rewşeke xirab de ye. Raporta çavdariyên mafên mirovan balê li zordestiya li ser çapemeniyê dikişîne û dibêje bi taybetî li Tirkiye rojnamevan nikarin karê xwe birêk azad bînin cih. îro ez rijdiyê li karbidestên Tirkiye dikim rêzê li mafên binaxeyîn medeniyan bigirin li demê operasyonên çekdarî û lêkolînan bikin li ser teqekirina li medeniyên bêçek li cizîrê. Piştî belavekirina vîdyoyên heftiya borî ez gelek ketime xemahendê ku rojnamevanê wênegirê birîndar wê rastî gefeya girtinê be dema ji nexweşxanê derkeve. Gorê çavdariya mafên mirovan ya cîhanê zordestî li Tirkiye roj bi roj zêde dibe û di encaman va zordestiya de gelek kes hatîne kuştin û gelek rojnamevan jî hatîne binçavkirin. Mustafa Acar, Dengê Amerîka. Rûnişmanên bajarên Kurdan li Tirkiye ji ber operasyonên leşkeriya Devleta Tirk bajaran terk dikin û koçber dibin. Piraniyê wan kesan ji bo jiyanekî evle koçber dibin. Li hinek ji wan ji ber qîza aborî ku di encama wan alûziyan de derketiye holê berê xwe didin bajarên din. Hevkarê me Revîn Doskî li ser rewşa aboriya bajarên Kurdan raportek amade kiriye. Di demê operasyonên leşkerên Tirkî li bajarên Kurda dest pê kir, bandor ne tune li ser aramiya welatiyan hatiye kirin, lê her wisa li ser aboriya van bajaran jî. Sala 1910 zanin ku di herêmê da di çiya da di hinkî bölgê ku di nava şeher û mezin da nedat leşandin. Ji ber wî havayê li ser gel û li ser aborî zêde zirarkî mezin çêne. Aboriya herêmê bi hevdû vegrê da ye. Rêzdar Alîcan Ebedînoğlu ji dengê Amerîka ra dide zanîn ku Sûr dilê aboriya Amedê ye. Ekonomiya herêmê û a bölgezî li ser Sûriyê tê meşandin, ew zî di aboriyê da zor û zehmetî mezin daye pêşiye me. Bi rastî li ser herêmê zikarin viya didin meşandin, li Hekariyê, li Mardînê, li Şirnaxê, Siropî Cizîrê û zanin ku eynî di nava bajar da şerkî mezin tê meşandin. Gelek welatî dibînin ku ji bo vê pirsgirêkê çi çareserî tune. Lê eger hebe jî ew ê çi be? Ji wînê sêkiranina bîşerê lazim e ku hikûmet û PKK dîsa diyalogê bikin, müzakerê bikin, ena ji wînê aboriyê çi tedbîr û çi qerazê bê sandin ji ber ku vî şerê dawam dike, berdewam dike ne çareserî. Ne tenê kesin di metirsiyê de derketine, lê her wisa xelkê ku dûrin ji şer derketine ji ber rewşa xirab ya aborî. îro vî demanê geçî li me tevaka dike kam xayî dikirin li vî gelê xwe feqe sorumluluğa mezin dostiyê devletê daye, hükümetê daye, vilayetê daye û belediyê daye. Belediye şimdi belediye halkıya îro sereme halkı jiyan dike ji ber wî qasî gerek tev bi hev re min bidin hev vî insanê me ku koçbir bûne ji wan re çareserîkî bê dan.
رێزدار ئەبەدی نۆغلو زەلال دکە کو ji 100,000 welatiyên Amedê wê ji ber operasyonan 5% ji wan bêkar bimînin. Ravîn Doskî, Dengê Amerîka. Di hilbijartinên berbejariya Komariyan da li eyaletê Iowa, Senatora Texasê Ted Cruz, milyarderê navdar Donald Trump tek bir odreziyekê de pêşbirîk temam kir. Li aliyê demokratan jî Hillary Clinton bi farqekî pir biçûk li pêş Senatora Vermont Bernie Sanders yekê de temam kir. Niha çavê hemî hilbijaran ev e ku li eyaletê New Hampshire ve hilbijartin çawa be. God bless the great state of Iowa. سێشەمێ کامپێنا هەلبژارتنا سەرۆکاتیە ئەمریکایە ساڵا 2016 bi lez çû wilayeta New Hampshire. Piştî got senatorê Texasê yê parêzgarê komarî Ted Cruz li wilayeta Iowa bi serket. Ji aliyê demokratan jî Hillary Clinton bê jimareke gelekî kêm lê pêşiya Bernie Sanders rabû. Niha jî helbijartina seretayî ya serokatiyê bi rê ve diçe got wê di roja sêşem hatê de bêkirin. Senatorê Texasê Ted Cruz yê parêzger û dijberê Washingtonê piştî got bi serket ji cemawerên xwe re bi serkeftin axivî. Îşev serketina xelkê ye, îşev serketina azayetî û parêzyariya seranserî Iowa û tevaya vî gelê hêja ye. Îşev wilayeta Iowa dengê xwe bilind kir. Donald Trump serkeşiya vê pêşbaziyê bi mehan dikir. Di rêza duyem dema piştî Cruz û sozda got wê serkeftinê bi destxîne li wilayeta New Hampshire. Em ê heta ku berbijariya Komariyan dest bixin berdewam bikin bi hêsanî Hillary yan Bernie yan her kesek din têk bibin. Senatorê Florida jî Marco Rubio di rêza sîyem dema got gelekî nêzîkî Trump bû. Êdî bi şans bûye got desthilatdarên Partiya Komarî piştgiriya wî bikin. Îşev li vir li Iowa xelkê vê wilayetê nameyeke pir zelal şandin. Piştî 7 salên Barack Obama em êdî bêhtir li bendê namînin ku welatê xwe vegerînin. Kele cana komariyan bihêz û di asteke bilind bû. Got salon da girtî bûn ji alîgirê wan wekiya li West Des Moines bû. Got şêla wêlar li wir piştgiriya Marco Rubio dikir. Ez bêjim wî karekê baş kir. Wî zanyarî li ser siyaseta derve hene, ev jî han derin ji bo hemî kesekî. Ji aliyê demokratan jî pêşbaziya Clinton û Sanders nêzîkî hev bûn. Lê Clinton ew weke serkeftinê da xuyanî kirin. Çend helmeteka mezin e, ev şaneziyeka mezin e digel we ev helmeta Iowa, ku em dûzekê ji bo paşeroja Partiya Demokrat û welatê Yekgirtiyên Amerîka çê dikin. Sanders jî serkeftin ragihand di nav piştgiriyên xwe yê genç de got piştgiriya peyama wî ya aborî dikin. Li gorî nirîn û şiroveyan Sanders li pêşiya Clinton e lê wilayeta New Hampshire. Mirov li krîza aboriya ku welatê me rûbirî binêre dibîne ku dem ji bo berbijar û polîtikayên desthilatdarên Partiya Demokrat nemaye. Alîgirê Demokrat jî bihêz dibûn. Ji aliyê piştgiriyê wan li West Des Moines bû. Got bihêviya serkeftinê bûn. Ew heneseka nû ye di proseya siyasî de. Bi nêrîna min ew bibe namzedeke herî xurt û pêkhatî bû takîbkirina Obama û ew bû pêşketina dikare bi kongresê re kar bike. Martin O'Malley yê Demokrat û Mike Huckabee yê Komarî her duwan kampênên xwe yê helbijartinê rawestandin ji ber lawaziya çalakiyê wan. Niha çavê li ser wilayeta New Hampshire got wê pêşbazî bihêztir bibe di nav kandîdên helbijartinê de. Luqman Ahmed, Dengê Amerîka. Hejmara rûnişvanên Efrîn li ji ber şera Sûrî gelekî zêde bûye. Li gor karbidestan hejmara penaberan li Efrînê ji 9 milyon zêdetir bûye. Ku ew ji pirsgirêkên cuda li bajarê de derdixe. Yek ji wan ji alî tenduristî ye. Doktoran dibêjin alavên tenduristî terê xelkê nake û derman jî kêm e. Ev jî karên doktoran dijwartir dike ku ji bo dermankirina xelkê de asteng derdikeve. Nûşegehana me Emine Misto raportek li ser vê mijarê ji bo wê amade kir. Tabii ku li Efrînê hin hejmareke baş ji bijîşkan û karmendan kar dikin, lê kêmbûna alavên tenduristiyê her wiha dermên dibe sedemê belavbûna hin nexweşiyan. û hin caran bijîşk neçar dimînin ku nexweş bişînin derbayê herêmê tevî metirsiyên li ser rê. دكتور جامعة جمهورية دكتورة تقريبا دجنة نزيكو 106 دكتور دندري كانتوني عفرين دكار دكه اما لوازمد ما يعني بشغلن ايجشتي تنانا وكان جمانة تندرستي ودستوية تندرستي مبجارة تواصل كر
اما برسفت نبود کسی جواب ندامه کسی مرا نبی آلی کرد و تنگسی دام لی کارمند نخاشخانه آستانگین هری دجوار در باست کن لگون ری ببریا نخاشخانه سازی تندرستی ین جیهانی آلیکاری عفرینی ناکن و هنجارا هاولدان وان جبو در باسکرنا درمانان و آلاون تندرستی به انجام دمینن تابی ام حصاره که در باز دبن اف حصاره نهلن درمان معدات أجهزة طبي درباز عفرين بن أم محاولات كن بتشتي خو هاي النوفلا بماذا أم في ملاتيرا مساعدة كن وأولي كاربن تابي لفي مستشفى نتاني عفريني تين درمان كرن وتين قبول كرن لما جمعناها جحمو منطقه دور ما نخوش لجمع هنا أوان درمان دكن تیزانی کو ده سالنداوی دا هن نخاشین گران لعفرینی هاتن بلاف کرن. مینا ایشا زراف کوليرا لشمانیا شاکر و هن نخاشین زاروکان. هجمارک بلند جه هموالاتین پارزگاه ادلبه و حلبه و هن دورندن تین لعفرینی خادرمان دکن. پشتی ویران کرنا کارگه هن درمین لپارزگاه حلبه درمان با آوائه که قالچاق در باسی عفرینی دبه. عملت درمين نكو تقريبا 6 شهور جي قذيفة دار لكاتنا نو شغلن ام يعني عم نضطر انه ام جا مستودعات مخزون طبعا ادقو شغجي جمروتينن ام جوانو دبن و اكيد بسعر كي بهوجي دفروش الماء ناخوشي سل جامع العفرين بفترة ثانية حربة زيدا ام زوري دبين حتى ام درمين تأمين بكي لباجارة كي مينا عفريني زيدا 3 مليونك انسان تدا جيان بكا نابرا پنابرا وخلق عفريني حيا نهار تو نخاشخانين فرمي بآلاب تندرستي لناين ديتن امينا مستو دنگ امريكا عفرين لکوبان جی پیشت اوقات شرو ورانبون هفته بوری فستیوال که هنری در خستن و نیچگه ها نمه محمود بالیجی اف فستیوال جواره شوپاند. لناوند باقی خودو آچات و هنری لکوبانی پیشنگه هک تابلوین هات لدارخستن جالی یکتیا راگاندن آزاد و سو 5 روزنامه‌وانش هر چهار پارچه کردستان بشدار بون و وینین خوشاندن جه 965 وینیان سو 7 وینه هاتن هلبجارتن جبو ورن پیشکش کرن لگور اندامین یکتیا راگاندن آزاد آرمان جوان جوی پیشنگهی گوکار و خوات روزنامه‌وانان بدن نیشان و ببه وقت دستک داین جبو گوکار یوان بیتر خورد ببه هروا وینین گوهاتن پیشکش کرن خبات و ایشن گلی کرد لکردستان ددا خویا کرن لسر پیشنگه احمد محمد اندام قومیتا آمدکار آ پیشنگه جدنگ امریکا را آخفی وقتی که دیار راگاندن آزاد منری ارککی حری سرکل سر ملیمت که بگرجی وقت روزنامه‌وان وقت راگاندن آزاد ام برخودانیا گلی خوی کرد ام بدن دیار کرنج رای گشتیره و همش چاپ ملیم گشتیره آرمان جامعه سرکل جوی پیشنگه که ام کاربن برخودانا گلی می کرد یصد سالات که ام کاربن جنوب رژیم بکن داگ ملت ما بزن به چخا فرمان چخا سیرش چخا برخودانی جالی گلی کرد دگره جساعت 11 سبت تا 5 ایوار پیشنگه دریه خواهد کل پیشیا ولادیان به صدا ولادیان کوبانی بری خودان ناوندا باقی خودو اول تابلویان تماشا کرن مروان الحسین ولادی یک جکوبانی دیارگر گوینه تن ایشگه ددن خویا کرن وک او دبیجه ده سالابوری دا گلک روژن کیف خوشی ده سر کردانا در باسبون لیوی کیف خوشی ندید وینه دا او ایشنگه ها تشتاکی پری خوشه وینه وین گشتی برخوادانی و ایشک کردان تیدا ہے لیمت خاص وینه وان سرکفتن و کیف خوشبون کوبانی و کردان هر شد پارتی کردستان تیدا هوا پیشنگه بری گول کوبانی واره پیشکش کرن لکانتونا جزیره لباجار قامشلو هات لدارخستن و آرمانجا اندامن آمدکار جه پیشنگه را کو کاربن لدروای روجاوای کردستان جی وان تابلوین خواه بدن پیشکش کرن تا گو جواکا کردی به همو دنیای بدن ناس کرن محمود بالی دنگ امریکا کوبانی تماشاواران دلال ابو برنامه ایرویا کردویزیون ام به هفینه کو برنامه بدلوه بو ام لبنده نیرین رخنه و پشتیارن ونه حتی هفته پیشیامه بمندن خوشیه ده جدنگ امریکا جه واشنگتن زی واشنگتن سلاوریز بمنن بخوشیده